niba nawe uri mu bantu barimo kureba imikino y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru, imikino irimo kuba ku nshuro ya 35 mu gihugu cya Maroc, uri umwe mu bantu barenga miliyari na miliyoni 500 barimo kureba iri rushanwa rihuriza hamwe intyoza mu mupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika ziserukiye ibihugu 24 bihanganye. Nibura televiziyo zirenga 150 zo mu bihugu n'uduce turenga 180 ku isi yose zirimo kwerekana imikino 52 yose y'iri rushanwa ako kanya irimo kuba live. Nta kindi gicuruzwa cyangwa se igikorwa kibera ku mugabane wa Afurika gishobora gukurura amaso y'isi yose kuri uru rwego. Kuri Maroc yakiriye iri rushanwa, ni igihugu cyakoze byose bishoboka ngo iyi mikino igende neza. Stade 9 zo mu mijyi 6 itandukanye zirimo gukinirwaho iyi mikino. Ibi nabyo ni ubwa mbere bibaye kubera ko nta kindi gihugu cyari cyarakiriye iri rushanwa kuri stade nyinshi kandi ziri mu mijyi itandukanye nk'uko bimeze muri Maroc. Ubanza ariko binajyana n'ingano y'amafaranga ya buri wese kubera ko nk'ubu Maroc yashoye miliyari 16 z'amadolari mu bikorwa byo kubaka no kuvugurura stade, hotel n'ibindi byose bizakenerwa mu kwakira irushanwa. Ibi kandi bikazanifashishwa mu kwakira igikombe cy'isi Maroc izakira mu 2030 ifatanyije na Portugal na Espagne. Iki gihugu cyahawe uburenganzira bwo kwakira irushanwa mu 2026 nyuma y'uko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ryari rimaze kwanzura ko Guinea yagombaga kwakira iyi mikino idafite amikoro n'ubushobozi bihagije ku buryo yazakira irushanwa. Uretse amakipe 28 arikina, abafana bari hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni 1 nabo bajya kureba iyi mikino ku buryo igihugu nka Guinea kiri mu bikennye ku isi kitari gifite ubushobozi bwo kwikorera uwo mutwaro. Maroc yasamiye hejuru ya mahirwe aho yagaragaje ko uretse kubisanganywe ibikorwa remezo by'imikino bihagije, ni igihugu kiri no mu rugendo rwo kwitegura igikombe cy'isi, bityo iri rushanwa ni nk'iryo kwitegura. Ikindi kandi Maroc yari iherutse gukora mu jisho abanyafrika ubwo yangaga kwakira imikino y'igikombe cya Afurika mu 2015 kubera icyorezo cya Ebola cyacaga ibintu mu burengerazuba bwa Afurika. Kuri ubu guhabwa inshingano cyangwa se amahirwe yo kwakira irushanwa huti kuri Maroc ni nko kwica amande cyangwa se ikiru, kubera ko icyo gihe iki gihugu cyatukishije izina ryacyo mu maso y'abanyafrika benshi n'ubundi batigeze bibagirwa uburyo Maroc yakunze kwisanisha cyane n'Uburayi aho kwisanisha na Afurika, umugabane barizwaho. Kuri ubu ariko Maroc isa nk'iyizi somo kubera ko ntabwo wabona amahanga yose arwanyira kugira ijambo muri Afurika ngo wowe wicare urebere kandi nawe ufite ibyo ushaka kuyigurishaho. Kimwe mu bituma igikombe cya Afurika cy'ibihugu kirebwa cyane ku isi ni udushya turanga iyi mikino, tukiyongeraho kwerekana impano nshya kenshi ziba zitaramenyekana muri Afurika. Nko kuri iyi nshuro nabwira irushanwa ryatangiranye n'udushya dutandukanye, kuva kuri rutahizamu Patson Daka wo muri Zambia wababaye ijosi kubera kwishimira igitego, kugera kuri Mohamed Salah watangiranye imbaraga nyinshi. Igikombe cya Afurika nk'uko bisanzwe kitubikiye byinshi. Icyakora agashya karushije utundi twose nakabaye imbere y'irushanwa nyirizina. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye imbere gato yitangira ry'irushanwa, Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF Bwana Patrice Motsepe yavuze ko kuva mu 2028 irushanwa rya CAN rizajya rikinwa rimwe mu myaka 4 aho kuba rimwe mu myaka 2 nk'uko bisanzwe. Iyi ngingo yaje itunguranye cyane ariko yari isanzwe iganirwaho cyane cyane ku mugabane wa Afurika aho itakunze gushyigikirwa na benshi. Abarimo Issa Hayatou wahoze ayobora CAF ariko wanitabye Imana, n'umwe mu bakunze cyane kunenga iyi ngingo bavuga ko izatesha agaciro umupira w'amaguru muri Afurika. Hayatou n'abandi benshi bavuga ko kuba CAN iba buri myaka 2 ngo bituma CAN iba umwihariko udasanzwe iyo yigereranije n'andi marushanwa y'umupira w'amaguru aba hirya no hino ku isi ku yindi migabane. Ikindi bavugaga nuko bituma CAF ibona amafaranga ikomeza gukoresha mu marushanwa yo muri Afurika, dore ko nibura 80% by'amafaranga yose CAF yinjiza ari amafaranga aturuka ku gikombe cya Afurika cy'ibihugu. Gusa ariko ibyo kubira irushanwa ryabaga nyuma ya buri myaka 2 gusa ni ingingo itarakunze kuvugwaho rumwe. Amakuru akavuga ko FIFA yari imaze igihe kinini isaba Afurika guhindura ingengabihe, ariko umunyakamerun Issa Hayatou ngo yababereye ibamba igihe kinini. Perezida wa FIFA Gianni Infantino akaba n'inshuti ikomeye ya Patrice Motsepe n'umwe mu bari bashyigikiye cyane ko irushanwa rihinduka. Kuri Motsepe na Infantino kugabanya amarushanwa ya CAN akinwa bizafasha mu kugabanya amatiku yari asanzwe ariho hagati y'ibihugu bya Afurika ndetse n'amakipe y'Uburayi adakunda kurekura abakinnyi bayo rwagati muri shampiyona n'andi marushanwa. Gusa nanone mu myaka iri imbere CAN izajya iba mu gihe hazajya harimo kuba andi marushanwa akomeye nk'imikino ya Olympique ndetse n'irushanwa rya Euro rihuza amakipe y'ibihugu yitwaye neza i Burayi. Ibi ngibi bishobora kuzagira ingaruka ku gikombe cya Afurika cy'ibihugu ntigishobore gukurura amaso ya benshi ku isi kubera ko abakunzi b'imikino bazajya baba bahuze bafite ibindi barimo kureba. Kuri bamwe ibi ni icyago gikomeye cyane kubera ko bimeze nko gutesha agaciro igicuruzwa cya mbere Afurika icuruza mu mahanga.
niyo mpamvu hari abajya kure bakavuga ko Bwana Motsepe yagurishije umugabane wa Afurika akirengagiza inyungu z'uyu mugabane mu gihe kirekire. Hagati aho Maroc yakiriye irushanwa mu gihe ubwami bw'icyo gihugu buri ku gitutu gikomeye cy'abaturage, igitutu kirimo guterwa n'ubushomeri burimo kwiyongera mu gihugu, ubuzima buhenze n'ibindi bibangamiye rubanda rwo hasi muri icyo gihugu. Abanyamaroc barimo gushinja igihugu cyabo gushora akayabo mu kwerekana isura nziza y'igihugu, nyamara ngo ubuzima busanzwe bw'abaturage buri mu mazi abira. Abakurikiye umukino wa mbere Maroc yatsinzemo ibirwa bya Comore ibitego 2-0. Mwabonye umusore muto watangije irushanwa, ni igikomangoma Moulay El Hassan, umuhungu w'imyaka 22 y'amavuko, gusa akaba imfura y'umwami Mohammed wa gatandatu n'umwamikazi Lala Salma. Ubu buto bwe bushobora gusobanura impamvu abanyacyubahiro bo mu gihugu cye bagerageje kumusuhuza bamuha icyubahiro cyinshi kirimo no kumusoma mu kiganza, ariko ndakabyanga ukabona rwose asa n'ushaka kubishikuza, kandi ubwo ibyo byose bikabera imbere ya za kamera. Benshi ibi babifashe nko kwicisha bugufi, ariko nanone hari benshi babigaye bakavuga ko byerekana ko uyu musore ukiri muto atari akwiriye guhagararira igihugu mu bikorwa bikomeye nko gufungura irushanwa rya mbere rikomeye ku mugabane wa Afurika. Uyu musore afite imigambi myinshi yifuza kuzageza ku gihugu cye igihe azaba yimye ingoma. Icyakora iyi ngoma ashobora kutazayima cyangwa se yanayima akayimira mu nduru, kubera ko amajwi asaba ko igihe cy'ubwami cyashyirwaho iherezo muri Maroc akomeje kwiyongera muri icyo gihugu, nubwo utavuga ko afite imbaraga nyinshi. Ibi byose nibyo tugiye kurambura muri iki kiganiro. Jye nitwa Ismael Mwanafunzi, bahaye ikaze. Niba hari ikintu gishobora guhuza abanyafurika benshi ni umupira w'amaguru binyuze mu irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Niryo rushanwa rirebwa na benshi kuri uyu mugabane, aho nk'iririmo kubera muri Maroc rinyura ku mateleviziyo arenga 60 yo ku mugabane wa Afurika, aho 49 muri ayo mateleviziyo aryerekana ku buntu. Usanga no mu bihugu bitahagarariwe muri iyi mikino nk'u Rwanda, abakunzi b'umupira w'amaguru baba babukereye bashaka kumenya uko birimo kugenda muri iryo rushanwa. Ibihugu byose bikikije u Rwanda biri muri iri rushanwa ukuyemo Burundi. Kugira ngo umenye agaciro iri rushanwa rifite, uzareba umunsi Uganda, Tanzania cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazaba bari mu kibuga. Abanyarwanda bazashyigikira ibyo bihugu kubera gusa ko bituranye n'u Rwanda. No mu bihugu imbere, igikombe cya Afurika ni gahuza miryango. Mu mwaka wa 2007 Didier Drogba yifashishije umukino wo gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika mu 2008, maze agira uruhare mu guhagarika intambara yari imaze imyaka ica ibintu muri icyo gihugu. Umupira w'amaguru wagize uruhare rukomeye mu guhagarika intambara ndetse no gutangiza ibiganiro by'amahoro muri icyo gihugu. Ibintu bike cyane nibyo byagira ubushobozi bwo guhagarika amakimbirane akomeye nk'uko byagenze icyo gihe. Ubanza hari ariyo mpamvu perezida wa FIFA Gianni Infantino yikomanga ku gatuza akavuga ko ishyirahamwe ayoboye ari ryo rishinzwe gutanga ibyishimo ku kiremwa muntu. Icyakora uko yakwivuga kose, uyu mugabo arimo no gushinjwa gutesha agaciro irushanwa rya mbere rihuza abanyafurika, akabikora binyuze mu kuryima amaso y'abatuye isi. Nkuko twabivugagaho mu kanya, igikombe cya Afurika cy'ibihugu kirebwa n'abari hagati ya miliyari 1.5 na miliyari 2. Imwe mu mpamvu zibitera ni uko iri rushanwa riba ryonyine, nta rindi rushanwa mpuzamahanga ririmo kuba hirya no hino ku isi. Ibi bituma amaso yose y'abatuye isi ashobora kubonera umwanya igikombe cya Afurika, kubera ko nta yandi marushanwa mpuzamahanga biba bihanganye, bityo imibare y'abarebera irushanwa ikiyongera. Ibi ni imwe mu mpamvu nyamukuru ikomeye ituma za televiziyo hirya no hino ku isi zose zigurira irushanwa, kubera ko nyine nta kindi gicuruzwa kiba gihari kinganya agaciro n'igikombe cya Afurika cy'ibihugu uretse za shampiyona ziba zikomeje kuba hirya no hino ku isi. Muri make kandi yari imeze nk'igicuruzwa umucuruzi ajyana ku isoko mu masaha abandi bacuruzi bahanganira abakiriya baba batari mu kazi. Kuri CAF igikombe cya Afurika cy'ibihugu ni ntagereranywa. Iri rushanwa ryinjiza nibura hejuru ya 80% by'amafaranga yose yinjizwa na CAF. Niwumva ngo CAF yateye inkunga amahugurwa y'abatoza n'ibindi bikorwa byayo, ni byiza kumenya ko iki gikombe cya Afurika cy'ibihugu aricyo kigira uruhare runini mu gufasha CAF gukomeza ibikorwa byayo. Kuri ubu rero, kuva mu 2028 iri rushanwa ntabwo rizongera kuba buri myaka 2, ahubwo rizajya riba buri myaka 4. Igituma ibintu birushaho gukomera nuko CAF ifite intego yo kuvana igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu bihe by'ukwezi kwa mbere kikajya kiba mu bihe by'impeshyi, ubwo shampiyona z'Iburayi nyinshi ziba zarangiye. Ibi bigamije kugabanya amatiku yarakunze kubaho hagati y'ibihugu n'amayikipe akinamo abakinnyi babyo, aho ya mayikipe yatindaga kubohereza cyangwa se akabikora gononwa. Nko kuri iyi nshuro abakinnyi benshi bakina hanze ya Afurika bageze mu mayikipe y'ibihugu byabo habura gusa icyumweru kimwe ngo irushanwa ritangire. Hari n'abahageze habura iminsi mike ngo amayikipe y'abakine.
uretse ibyo kandi amakimbirane hagati y'ibihugu byo muri Afurika n'amakipe y'i Burayi akomeje kuba menshi. Nko muri uyu mwaka Cesc Fabregas utoza Como 1907 yo mu Butaliyani yagiranye ibibazo n'umutoza wa Senegal Pep Thiaw bapfa umusore w'imyaka 20 Assane Diao. Diao yakiniye Espagne mu makipe y'abato gusa yaraherutse kwemera gukinira Senegal. Numwe mu bakinnyi beza barimo kuzamuka mu Burayi bwose. Igikombe cya Afurika cy'ibihugu cyari kuba ari ryo rushanwa rya mbere uyu musore akinnye. Gusa mu minsi ishize Diao yaravunitse amara amezi 8 hanze y'ikibuga. Mu kugaruka byahuriranye n'igihe cy'igikombe cya Afurika cy'ibihugu maze umutoza wa Senegal ntiyatinzamo ahita amuhamagara. Cesc Fabregas utoza Como 1907 byamwanze mu nda ahamagara umutoza wa Senegal amubwira ko byaba byiza adahamagaye Diao kubera ko nibwo akiva mu mvune ndende bityo ko akeneye igihe cyo gukira neza. Umutoza wa Senegal yamuteye utwatsi ndetse anamutera ubwoba amubwira ko Diao nadakina mu gikombe cya Afurika atazahamagarwa no mu gikombe cy'isi. Ibi byarakaje cyane Fabregas wavuze ko Senegal irimo gushyira iterabwoba ku mukinnyi muto. Byanatumye kandi Fabregas akinisha Diao atarakira neza bituma Diao yongera kugira imvune ya hamstring ahazamara ibyumweru biri hagati ya 6 n'8 adakina. Senegal yanze kubyemera itumiza Diao kugira ngo akorerwe isuzuma koko rifatika. Como yohereje umusore ndetse abaganga ba Senegal baza kwemeza neza ko Diao adashobora gukina kubera iyi mvune. Ibibazo nk'ibi Motsepe avuga ko bitesha agaciro abakinnyi bakomoka muri Afurika kubera ko bizajya bituma amakipe yo mu Burayi ahitamo gushaka abakinnyi bakomoka mu bindi bice by'isi aho kugura abanyafurika bazahora bagenda buri myaka 2 kandi bakagenda shampiyona z'i Burayi zigeze ahakomeye. Motsepe avuga ko gahunda nshya yashyizeho izakemura iki kibazo gusa nanone benshi bakemeza ko akemuye ikibazo kimwe ariko agateza ikindi. Nk'ubu mu 2028 igikombe cya Afurika kizahurirana n'igikombe cy'i Burayi kizwi nka Euro ndetse n'imikino ya Olympique. Iyi mikino iramutse ibaye mu gihe cy'impeshyi nk'uko CAF yabyiyemeje byaba bivuze ko irushanwa ryazahangana n'andi marushanwa akomeye ibishobora gutuma abamamaza n'abagura uburenganzira bwo kwerekana imikino badashyira imbaraga nyinshi mu gikombe cya Afurika amafaranga yabo bakayajyana ahandi. Ibi ngibi biterwa nuko yaba igikombe cy'i Burayi n'imikino Olympique byose birebwa cyane kurusha igikombe cya Afurika ku buryo umunsi byashyizwe hamwe igikombe cya Afurika nicyo kizabihomberamo. Nk'imikino ya Euro iherutse kubera mu Budage yarebwe n'abarenga miliyari 5. Imikino Olympique yabereye mu Bufaransa nayo yarebwe n'abarenga miliyari 5. Nibura hejuru ya 80% by'abantu baba bashobora kureba ayo marushanwa yombi barayareba. Uko aya marushanwa arebwa cyane ni nako akurura abamamaza n'abaterankunga benshi amafaranga akinjira ku bwinshi. Iyi ni ingingo Motsepe na bagenzi be bafatanya mu kuyobora CAF tari bagira kinini bavugaho kandi ni ingingo iteye impungenge ku bakunzi b'umupira w'amaguru muri Afurika. Icyakora Motsepe aca amarenga avuga ko irushanwa rishya rya African Nations League rizaziba icyuho cy'amafaranga iryo shyirahamwe ryakuraga mu gikombe cya Afurika. Iri rushanwa rizajya riba nibura buri mwaka hagati y'ukwezi kwa 9 no kwa 11 kuva mu 2029. Uramutse urirebye neza ntaho ritandukaniye n'irushanwa rya UEFA Nations League ryo mu Burayi ndetse n'irindi rizwi nka AFC Nations League rigiye gutangira muri Aziya mu bihe biri imbere. Muri Afurika iri rushanwa rizajya rikinwa n'ibihugu 54 binyamuryango bya CAF bigabanywe mu bice cyangwa se zone enye aho ibihugu 6 bizajya mu gice cy'amajyaruguru naho igice cy'uburasirazuba uburengerazuba no hagati n'amajyepfo bigira ibihugu 16. Imikino izajya ikinwa mu kwa 9 no mu kwa 10. Ibihugu byatwaye ibikombe muri buri gice bihure mu kwa 11 byishakemo icyegukana igikombe ku rwego rwa Afurika. Motsepe yemeza ko iri rushanwa rishya rizaba rimeze nk'igikombe cya Afurika cya buri mwaka ndetse rikazaba ku bufatanye na FIFA kugira ngo rikurure abaterankunga bakomeye. Icyakora icyo benshi bakomeje kunenga nuko mu gutegurwa kwaryo hashingiwe cyane ku miterere n'umuco by'umupira wo mu burengerazuba bw'isi. Nk'ubwo kuzongera kubona u Rwanda rwakiriye amakipe akomeye nka Nigeria ni ibintu bishobora kuzatwara igihe kubera ko ntabwo hazajya habaho tombora ahubwo hazajya hazamuka amakipe meza muri zone akaba ari yajya gukina imikino ya nyuma. Ibi ubwabyo ngo hari icyo bishobora kuzahindura ku mupira wa Afurika nyirizina. Amakipe akomeye ubwo azajya ahora gutyo, amakipe adakomeye nayo ntabona amahirwe yo gukurura abakinnyi bakomeye baturuka mu bihugu bikomeye muri Afurika. Ikindi giteye impungenge nuko ibi byose bishobora kuba ari icyemezo cyashingiye ku marangamutima aho gushingira ku bintu bifatika. Abavuga ibi babishingira ku buryo Gianni Infantino yaramaze imyaka myinshi yifuza ko igikombe cya Afurika cyajya kiba buri myaka 4 aho kuba imyaka 2. Mu 2020 Infantino yumvikanye avuga ko gukina kandi buri myaka 2 ari imfabusa. Kuva yatangira kuyobora FIFA ndetse na Motsepe akayobora CAF
aba bagabo bombi batangiye gucudika mu buryo bufatika. Benshi bakemeza ko kera kabaye FIFA igeze ku ntego zayo, intego bamwe badatinya kuvuga ko zishobora kuzoreka umupira wa Afurika mu bihe bizaza. Uyu ukaba kimwe mu bicuruzwa bikomeye Afurika icuruza hanze yayo. Hagati aho, mu gihe ibibazo byose birimo guca ibintu inyuma y'ikibuga no mu kibuga imbere, ibintu ntabwo byoroshye. CAF iherutse guca vuvuzera zagiraga uruhare rukomeye mu gutuma ikibuga gishyuha kabone nubwo haba hari abafana bake. CAF yavuze ko iki cyemezo kijyanye no kurinda umutekano, cyane ko ibi bikoresho bishobora kuba byakoreshwa mu gihe habayeho nk'imirwano bikaba byakomeretsa abantu byoroshye. Iyi ni impamvu ifatika. Icyakora abanenga iki cyemezo bakavuga ko vuvuzera nazo zari ibikoresho bituma umupira w'amaguru ugira umwihariko, cyane ko nta handi hantu zakundaga gukoreshwa nko ku mugabane wa Afurika. Iyo warebaga umukino w'igikombe cya Afurika, ikintu cya mbere cyabikubwiraga ni vuvuzera. Kuri ubu rero zakuweho, nyamara n'ubundi bizwi neza ko iri rushanwa ridakunze kugira abafana benshi iyo igihugu cyakira irushanwa kitari gukina, cyangwa se ngo imikino ibigeze mu majonjora aganisha ku mukino wa nyuma. Tukivuga iby'abafana ku kibuga, umukino wa mbere wahuje Maroc n'ibirwa bya Comore waratunguranye cyane, kubera ko stade ya Prince Moulay Abdellah iherereye i Rabat mu murwa mukuru wa Maroc ntabwo yari yuzuye. Iyi stade ubusanzwe ijyamo abafana barenga 69,000 kandi ni nshya cyane kubera ko yafunguwe ejo bundi mu kwezi kwa 9. Benshi bibaza icyatumye abanyamaroc batuzura iyi stade, nyamara bizwi neza ko iki gihugu gisanzwe gifite abafana benshi kandi bazwi ku rwego mpuzamahanga. Impamvu nuko Rabat ari umurwa mukuru w'ubutegetsi bwa Maroc, ari naho umwami atuye. Gusa Casablanca niwo mujyi w'imikino hanga muri Maroc. Uyu mujyi w'ubucuruzi n'inganda utuwe n'abarenga 4 miliyoni mu gihe Rabat ituwe na 2 miliyoni. Aha Casablanca ni waba amakipe akunzwe cyane muri Maroc nka Wydad Athletic Club cyangwa WAC na Raja Club Athletic cyangwa RCA. Aya azwi nka Wydad Casablanca na Raja Casablanca. Abakurikira umupira wo muri Afurika, aya makipe murayazi kubera ko akunze kugera kure mu mikino ihuza amakipe meza kuri uyu mugabane. Na amakipe y'ubukombe n'ibikombe, kubera ko nka Raja niyo ekipe yonyine yo ku mugabane wa Afurika yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi gihuza amakipe hari mu 2013. Icyakora icya amakipe azwiho n'abafana bakomeye cyane. Abafana b'aya makipe yombi bazwi nka Ultra. Ultra ni abafana baba bakunda amakipe yabo byabuze urugero, ku buryo ku mikino yayo baba bishushanyijeho ibishushanyo byinshi, bafite ibyapa binini cyane bishobora gutwikira igice cyose cya stade, bafite ibyotsi bazunguza mu kirere, bakagira urusaku rwinshi, bakavuza ingoma, bakaririmba, ukabona ko ari abafana bakomeye, abafana badasanzwe. Kenshi baba batanambaye imyambaro yo hejuru, ndetse bamwe muri bo hari igihe umukino urangira batazi uko wagenze, kubera ko ikiba kibaraje ishinga no gufana, ntabwo ari ukureba umupira. Aba bafana kandi ubasanga mu Misiri mu makipe nka Al Ahly na Zamalek, mu gihe AC Milan na Inter Milan zo mu Butaliyani nazo zigira abafana bameze gutyo. Mu Burayi ntabwo ari henshi wabasanga. Icyakora muri Amerika y'Epfo mu bihugu nka Brazil na Argentine aba bafana barahaba. Aba Ultra bo muri Maroc benshi bibera Casablanca, ari nayo mpamvu abaturage benshi bari basabye ko imikino y'ikipe y'igihugu yajya gukinirwa i Casablanca aho kubiraba, kubera ko ngaho Rabat ni umujyi utuje cyane, umujyi utuyemo abakozi ba leta n'abasirikari bakuru, ariko ntubemo ba rubanda rwo hasi cyane, ari nabo usanga barihebeye umupira. Byageze ubwo n'umutoza wa Maroc aca amarenga asa nk'ugaragaza ko yifuza gukinira i Casablanca ahari abafana benshi, ariko ibi ntacyo byatanze kubera ko imikino yose y'ikipe y'igihugu izakinirwa i Rabat, kereka bibayeho Maroc ntiyitware neza. I Rabat hari stade enye zose zirimo gukoreshwa muri iri rushanwa. Iziyoboye ikaba ya Prince Moulay Abdellah, yitiriwe igikomangoma Moulay Abdellah, ari nawe wayitangije, akaba ari nawe wafunguye imikino ya CAN. Ekipi hari ikomeye ni AS FAR y'igisirikare cya Maroc, ekipi ikunzwe ariko bitari ku rwego rwa ekipe z'i Casablanca. Umujyi ubamo stade izwi nka Mohamed wa gatanu yakira 67,000 by'abantu, ikaba ari nayo irimo gukoreshwa muri iri rushanwa yonyine yo muri uwo mujyi. Iki gisebo cyo gukinira muri stade ituzuye kandi Maroc ari igihugu kizwi ku rwego rw'isi mu kugira abafana bakomeye, byongeye kubyutsa ibiganiro muri icyo gihugu. Ibiganiro biganisha ku kugaragaza ko ubwami bwa Maroc bujya bukora ibintu bitari mu nyungu rusange, ahubwo biri mu nyungu z'abantu bake. Iyi ni imwe mu ngingo zikomeye zatumye mu kwezi kwa 10 muri uyu mwaka mu mijyi itandukanye yo muri Maroc haba imyigaragambyo ikomeye, imyigaragambyo yaguyemo abantu 3, abandi barenga 350 bagakomereka. Ni imyigaragambyo yahawe izina rya Gen Z 212, aho yatangiye nyuma y'uko hamenyekanye inkuru zivuga ko abagore 8 bari batwite bapfiriye mu bitaro byo mu gace ka Agadir, bitewe n'uko ibyo bitaro bitari bifite ibikoresho bihagije byo kwita kuri abo bagore. Ibi byazamuye uburakari bw'abaturage biganjemo urubyiruko,
bishora mu mihanda, bamagana ubwami bwa Maroc, bashinja kutita ku bikorwa remezo by'ingenzi ku baturage nk'ibitaro n'amashuri, ahubwo bakita ku bikorwa remezo nka stade usanga bidakoreshwa n'abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ku byapa bari bafite habaga handitseho amagambo agira ati yego stade zirahari ariko si bitaro birihe. Mu 2021 raporo ya Global Health Security yashyize Maroc ku mwanya w'108 mu bihugu 195 mu bijyanye n'uburyo igihugu cyiteguye kuba cyahangana n'ibyorezo bitunguranye. Ni mu gihe raporo ya Ologic Global Women's Health Index yerutse kujya hanze muri uyu mwaka yagaragaje ko Maroc iri ku mwanya w'131 mu bihugu 141. Ni raporo igaragaza uburyo igihugu runaka kigeza serivisi z'ubuzima ku bagore. Ku mbuga nkoranyambaga abanyamaroc bari bafite ibyapa byanditseho amagambo abaza leta bati ni gute twaba igihugu cy'icyitegererezo mu bijyanye n'imikino nyamara turi igihugu kidashobora kwita ku buzima bw'abagore n'abana bacyo. Iyi myigaragambyo yaje no gufata indi ntera igera nanone ku rwego abaturage basaba ko minisitiri w'intebe yegura kubera imiyoborere mibi. Ruswa ivugwa mu nzego zo hejuru nayo yatumye iyi myigaragambyo ikomeza gukaza umurego. Ubushomeri buri ku kigero cya 38% mu rubyiruko rutarengeje imyaka 25 nabwo bwabaye impamvu yakomeje iyi myigaragambyo. Biza kurangira leta iciye bugufi yemera kongera ingengo y'imari ishyirwa mu burezi n'ubuzima, aho iyo ngengo y'imari yiyongereho 18% ugereranije n'umwaka ushize. Leta kandi yemeye kubaka vuba na bwangu kaminuza zigisha iby'ubuvuzi, hakongerwaho ibitaro n'amashuri ndetse hagashyirwaho gahunda zigamije gufasha abaturage kubona imirimo. Ibi byose ariko ntabwo byari bihagije kubera ko n'uyu munsi abaturage baracyarimo kuvuga ko amafaranga ashorwa mu bikorwa byo kubaka stade nyinshi muri icyo gihugu yakaba yashorwa mu bintu bifasha Maroc kwihutisha iterambere ndetse bikanafasha abaturage kubona serivisi nziza. Maroc iri mu bihugu bizakira igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2030 ifatanyije na Portugal na Espagne. Byitezwe ko Maroc izashora miliyari zirenga 26 z'amadolari mu kwitegura igikombe cy'isi. Amafaranga benshi mu baturage bavuga ko ari umurengera cyane ko aruta kure aho icyo gihugu gishora mu nzego ziri mu burezi n'ubuzima ubifatanyije mu mwaka. Icyakora abasesengura iby'ubukungu bwa Maroc bakemeza ko gahunda iki gihugu gifite yo kubaka no kuvugurura ibibuga by'indege, imihanda ya gari ya moshi, za stade zitandukanye na hotel byose bizazamura cyane igiciro cyatangajwe na leta kikaba gishobora kugera kuri miliyari zibarirwa muri 35 z'amadolari. Ikirimo kubabaza abaturage cyane nuko amwe muri ayo mafaranga ari inguzanyo igihugu gikura hanze. Icyakora ubuyobozi bwa Maroc bukavuga ko ibingibi bidakwiye kuba ikibazo kubera ko ibikorwa remezo birimo kubakwa bizasigara mu gihugu bikoreshwa n'abanyagihugu mu myaka myinshi iri imbere. Leta kandi ivuga ko nyuma y'igikombe cy'isi abasura Maroc baziyongeraho nibura abarenga 120 kubera ko abatuye isi bazaba babonye ubwiza bwa Maroc. Gusa ibi kubyemera biragoye kubera ko byanavuzwe muri Brazil na Afrika y'Epfo, aho ibihugu byombi byavugaga ko kwakira igikombe cy'isi bizagira umusaruro ku bukungu bw'igihugu mu gihe kirambye. Gusa uyu munsi ibyari byarasezeranijwe abaturage ntabwo byagezweho 100%. Maroc kandi ishobora kuzakira umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cyo mu 2030 ikazawakira kuri stade Rutura irimo kubakwa izwi nka Grand Stade Hassan wa kabiri. Iyi stade izaba ariyo ya mbere nini muri Maroc aho izaba yakira abafana 115. Abaturage ba Maroc bakavuga ko nyuma y'igikombe cy'isi bigoye cyane ko iyi stade izajya ibona ibikorwa yakira uretse imikino mike. Imikino n'ubundi yabera ku zindi stade zigezweho icyo gihugu gifite. Uku kutishima ko abaturage kwanatumye benshi bavuga ko imicungire mibi y'ubukungu bw'igihugu iterwa no kuba igihugu kikigendera ku miyoborere ya cyami. Amajwi asaba ko ibi bihinduka akomeje kwiyongera muri Maroc, uretse ko benshi bemeza ko ibingibi bigoye cyane hafi yo kudashoboka. Gusa nanone ni bake cyane batekerezaga ko muri iki gihugu haba imyigaragambyo ikomeye nk'iyabaye mu kwezi kwa 10. Ibi nabyo bikaba ikimenyetso cy'uko uburakari bw'abaturage atari ubwo gukinisha. Igikomangoma Moulay El Hassan w'imyaka 22 yitezweho kuzubaka imibanire n'ibihugu bya Afurika. Uyu musore uherutse kubona impamyabumenyi ya masters mu bijyanye na politike mpuzamahanga aho yibandaga cyane kuri Afurika, yitezweho kuzagira uruhare rufatika mu guhuza Afurika na Maroc, cyane ko ari nayo ngingo ikomeye y'ubutegetsi bwa se umwami Mohamed wa gatandatu. Maroc ni kimwe mu bihugu byashinze umuryango wa Afurika yunze ubumwe ariko iza kuwikuramo mu 1984 mbere yo kongera kugarukamo mu 2017 mu rugendo bivuga ko Perezida Paul Kagame yagizemo uruhare runini, cyane ko umwami wa Maroc yanagiriye urugendo rw'amateka mu Rwanda mu 2016. Ibyo buryo Maroc yakunze gushinjwa kwishongora kuri Afurika no kwiyumva nk'igihugu cy'Uburayi kurusha kubi cya Afurika ni ingingo tuzagarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Hagati aho mu gihe ibi byose birimo kuba, irushanwa ryo ryatangiranye imbaraga ndetse n'udushya twinshi nk'uko bisanzwe bizwi cyane muri kane. Nk'ubu Cameroon ni imwe mu ma ekipe yinjiranye mu irushanwa ibibazo by'umwiryane ku buryo hari ubwoba ko ibibazo bishobora kuzandindiza iki gihugu.
bijya gutangira perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon Samuel Eto'o wamenyekanye mu mupira w'amaguru mu maekipe nka FC Barcelone, Inter Milan, Chelsea, Everton n'andi yirukanye umutoza w'umubirigi watozaga icyo gihugu witwa Marc Brise. Uyu mugabo ariko yanze kuhava, avuga ko atakwirukanwa na Samuel Eto'o kandi afitanye amasezerano na Minisiteri ya Siporo aho kubishyirahamwe ry'umupira w'amaguru w'icyo gihugu. Uyu mubirigi kandi yari yashyize hanze urutonde rw'abakinnyi bazamufasha muri iri rushanwa bari mu muzamu wa Manchester United ariko watijwe muri Turukiya, Andre Onana ndetse na Vincent Aboubakar. Uyu akaba kabuhariwe rutahizamu ukunzwe cyane muri Cameroon. Gusa Samuel Eto'o yaje kwishyiriraho umutoza we ku giti cye, ashyiraho umunya-Cameroon David Bagu. Uyu nawe yaje gushyiraho ekipe ye izajya mu gikombe cya Afurika, ekipe itarimo Andre Onana na Vincent Aboubakar. Onana na Samuel Eto'o bafitanye ibibazo bikomeye bimaze igihe kubera ko bigeze no gukozanyaho mu gikombe cy'isi cyabereye muri Qatar. Ku ruhande rwa Vincent Aboubakar, abanya-Cameroon bashinje Samuel Eto'o kwanga kumutwara kubera ko yari afite amahirwe yo kuba yaca kuri Samuel Eto'o muri ba rutahizamu batsindiye Cameroon ibitego byinshi. Eto'o yatsindiye Cameroon ibitego 56 mu mikino 118, mu gihe Vincent Aboubakar amaze gutsinda ibitego 45 mu mikino 117. Gusa afite imyaka 33 y'amavuko, aho ashobora gukomeza gukina ikinyuranyo cy'ibitego 11 akagikuramo akaba yanarenzaho. Iyi ni ingingo ikomeje kugarukaho muri Cameroon ku buryo Samuel Eto'o usanzwe uzwi kutaripfana ari ku gitutu gikomeye. Abafana bamwe bamushinja kubangamira inyungu z'ikipe y'igihugu kubera ibyemezo bye bidafututse. Uyu mugabo yakunze kugaragara mu bintu byinshi bitavuzweho rumwe, birimo gukubita umufana muri Qatar, kunyereza imisoro muri Espagne, gukekwaho ibijyanye na betting ndetse na match fixing n'ibindi. Mu 2024 uyu mugabo yahanwe na FIFA aho yashyiriweho igihano cyo kutagaragara ku kibuga mu gihe Cameroon yakinnye. Icyo gihano kikaba cyaragombaga kumara amezi 6 yose. Kuri ubu amaso yose ahanzwe uyu mugabo kubera ko Cameroon niramuka ititwaye neza byitezwe ko ashobora gushyirwaho igitutu akaba yasabwa no kwegura. Icyakora nanone mu gihe ekipe yakwitwara neza byamuhesha amanota, bikaba byanatuma arushaho kugira ijambo mu mupira w'amaguru muri Afurika na Cameroon by'umwihariko. Amakuru avuga ko uyu mugabo yifuza rimwe kuzayobora CAF. Icyakora kubera imyitwarire ye itarakunze kuvugwaho rumwe, birashoboka ko atabigeraho. Hagati aho Maroc yakiriye irushanwa nayo iri ku gitutu gikomeye cyo kwegukana iki gikombe iheruka mu 1976. Iki gihugu kandi cyakiriye irushanwa ku nshuro ya kabiri kubera ko cyaherukaga mu 1988. Mu gikombe cy'isi giheruka Maroc yageze muri kimwe cya kabiri, ishimangira ko ifite ekipe nziza. Ubu ngubu ikabisabwa gushimangira ubukaka bwayo yegukana iki gikombe. Mohamed Salah na Misiri ye nayo ni indi ekipe iri ku gitutu cyane ko baheruka gutwara irushanwa mu 2010. Salah ufatwa na benshi nk'umwe mu bakinnyi beza Afurika ifite, arifuza kwegukana iri rushanwa cyane ko n'imyaka irimo kumusiga, aho uyu munsi amaze kugeza ku myaka 33, imyaka myinshi ku mukinnyi. Umukino wahuje Misiri na Zimbabwe Salah yawitwayemo neza cyane. Ama ekipe yo munsi y'ubutayu bwa Sahara arimo Nigeria, Cote d'Ivoire na Senegal nayo yitezweho byinshi, mu gihe ama ekipe nka Bafana yo muri Afurika y'Epfo ishobora gutungurana. Iyi ekipe ifite abakinnyi benshi bakina muri shampiyona y'imbere mu gihugu, ibituma irushaho kumenyerana. Ekipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ni indi ekipe ishobora gutungurana cyane ko inaherutse gukuramo Nigeria mu rugendo rushobora kuyerekeza mu gikombe cy'isi. Reka dukomeze dukurikirane iyi mikino. Nshuti bakunzi mwadukurikiye, ikiganiro cyacu nta tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.